Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu. Uyu ni wa mwanya mwiza tubagezaho amakuru avugwa mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Muri kumwe nanjye Bikorimana Noel. Juno Kizigenza yahakanye kugaruka mu rukundo n'uwari umukunzi we Ariel Ways. Nyuma y'ibyagiye bivugwa kuri social media ko umuhanzi Juno Kizigenza yaba yarongeye akajya mu rukundo n'uwari umukunzi we Ariel Ways, yarabihakanye yemeza ko nta mukunzi afite. Yavuze ko Saint Valentin ya 2024 azayizihiza nta mukunzi afite. Couple ya Ariel Ways na Juno Kizigenza yatangiye kuvugwa mu mwaka wa 2021 aho bari bafitanye umubano udasanzwe nk'uko byakunze kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, ndetse bikagenda bigaragara ku mafoto bagendaga bashyira hanze. Biza gushimangirwa n'indirimbo bakoranye ku itariki ya 18 z'ukwa gatanu 2021 yaje gukundwa n'abatari bake, dore ko yarebwe n'abagera kuri miliyoni 5 n'abandi barengaho. Iyo ndirimbo rero yaje kuvugisha abakunzi babo, ndetse bavuga ko rwose nta kizabatandukanya, dore ko hari n'abafana bavugaga ko Juno Kizigenza asa na Ariel Ways. Ubu rero Juno Kizigenza akaba avuga ko ntacyo bimubwiye kuba nta mukunzi afite, dore ko yavuze ko umunsi w'abakundana ariwo bita Saint Valentin ntacyo uvuze kuba nta mukunzi afite aka kanya, we ntacyo bimubwiye. Aka kanya mu gihe nta mukunzi afite, yavuze yuko nta kintu bizaba bivuze kuri uwo munsi wa Saint Valentin. Uyu muhanzi Juno Kizigenza rero yavuze ko abonye umukunzi bakomezanya, ariko mu gihe ntawe afite nabwo agakomeza ubu buzima ari wenyine, nabwo ntacyo bimubwiye. Benshi mu bafana byarabatunguye bakibona rwose Juno Kizigenza na Ariel Ways batandukanye. Gusa iby'urukundo niko biba bimeze, rimwe rurahindagurika, ubundi rugashyuha, ubundi rugakonja. Ni ibisanzwe bimenyerewe cyane cyane ku bantu b'abasitari. Mwakoze kudukurikirana, mwari kumwe nanjye Bikorimana Noel. Ciao ciao.